twongeye kubaha ikaze ku makuru akomeye, ku makuru agaruka kuri politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, aho twibanda ku bikorwa bya gisirikare byatangijwe na nyakubahwa Perezida Vladimir Putin tariki 24 z'ukwa kabiri. Amakuru akomeye kandi yizewe nuko igisirikare cy'Uburusiya cyamaze kurunda intwaro nyinshi cyane kandi zikomeye ku butaka bwa Ukraine muri Kherson. Ibi byose nyakubahwa Perezida Vladimir Putin abikoze nyuma yuko ibihugu by'uburengerazuba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byohereje intwaro nyinshi ku butaka bwa Ukraine mu mugambi wo gufasha igihugu cya Ukraine kwisubiza agace ka Kherson. Umwe mu bahanga mu by'intambara yatangarije Belarus dipartize ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite umugambi wo gutuma igisirikare cy'Uburusiya gitsindwa intambara ya Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zishaka kubanza gufasha igihugu cya Ukraine kwigarurira agace ka Kherson, ubundi abasirikare ba Ukraine bagakomeza bambuka mu ntara ya Crimea mu gihe igihugu cya Ukraine cyakwisubiza Kherson. Yaba inzira nziza yo kwinjira mu gace ka Crimea kigaruriwe n'igisirikare cy'Uburusiya mu mwaka wa 2014. Ubugambanyi bukomeye ibihugu by'uburengerazuba bigize umuryango wa NATO bibowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birashaka gufasha igisirikare cya Ukraine kikisubiza agace ka Kherson. Nyuma yo kwisubiza agace ka Kherson, igisirikare cy'uburengerazuba kigakomeza gufasha Ukraine kwinjira mu ntara ya Crimea. Ibi bikaba byatuma igisirikare cy'Uburusiya gitakaza imbaraga nyinshi ndetse n'amayira abakomando ba nyakubahwa Perezida Vladimir Putin bakoresha binjira ku kibuga cy'imirwano, ndetse n'intwaro z'Uburusiya zikaba zinjirira mu ntara ya Crimea zikinjira muri Kherson imbere yuko zinjizwa ku kibuga cy'imirwano mu bindi bice byose bihanganiyemo igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'abacancuro ba NATO. Ubutasi bw'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin bwamaze kuvumbura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize umuryango wa NATO biri mu mugambi wo gufasha igisirikare cya Ukraine kikabanza kikigarurira Kherson. Mu gihe Kherson yaba ifashwe byakorohera igisirikare cy'uburengerazuba n'abasirikare ba Ukraine kugaba ibitero muri Crimea ndetse no kwisubiza ibindi bice byose biri kugenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya nka Donetsk, Luhansk ndetse na Zaporizhia. Ibi byose nyuma y'ubutasi bukomeye bwa nyakubahwa Perezida Vladimir Putin, igisirikare cy'Uburusiya cyese gifata umwanzuro wo kurunda ibitwaro bikomeye muri Kherson, ubundi kikitegura guhangana n'inkozi z'ibibi z'uburengerazuba. Kuri page ya mbere y'igitangazamakuru Bombo Today hari inkuru ivuga ko igisirikare cy'Uburusiya cyamaze kwambutsa intwaro ziremereye muri Crimea, ibimodoka by'intambara byikoreye ibisasu bya muzinga, ndetse ku rundi ruhande igitangazamakuru Belarus dipartize nacyo cyavuze ko igisirikare cy'Uburusiya cyakajije ibitero by'indege ku nzira zose zishobora gucishwamo ibitwaro by'uburengerazuba. Indege za kajugujugu za KA-52 zikaba ziri guhiga bukware amayira yose yo ku butaka ashobora gucishwaho intwaro zivuye mu gihugu cy'Ubudage ndetse na Polonye, dore ko ibi bihugu ari byo ibihugu bya NATO byifashisha byinjiza ibitwaro ku butaka bwa Ukraine. Ni mu gihe ku rundi ruhande indege z'intambara za Su-57 nazo zakajije ibitero ku buvumo bwose bwakekwagaho gucishwamo intwaro z'uburengerazuba. Izi ndege zikaba zikomeje kuhasuka misile ziremereye mu rwego rwo guca intege igisirikare cy'uburengerazuba kiyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeje kurunda ibitwaro biremereye ku butaka bwa Ukraine byo gufasha igisirikare cya Perezida Volodymyr Zelensky kwisubiza bimwe mu bice biri kugenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya ndetse byamaze komekwa ku gihugu cy'Uburusiya. Gusa ibihugu by'uburengerazuba bikomeje kwirengagiza itegeko rya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin ryabuzaga ibihugu by'uburengerazuba gukomeza kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine. Nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yandikiye ibihugu by'uburengerazuba abibuza gukomeza kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine, ariko ibi byose ibihugu by'uburengerazuba byakomeje kubyirengagiza. Perezida Vladimir Putin yavuze ko ibihugu by'uburengerazuba nibikomeza kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine azafata icyemezo gikomeye kandi kizagira ingaruka ku bihugu bikomeje kohereza intwaro. Ni mu gihe izi ntwaro z'uburengerazuba zikomeje guhungabanya umutekano w'Abarusiya ndetse no kwitambika umugambi wa nyakubahwa Perezida Vladimir Putin, umugambi w'ibikorwa bya gisirikare yatangije tariki 24 z'ukwa kabiri. Igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubudage n'Ubufaransa n'ibindi bihugu bigize umuryango wa NATO bikaba byarakomeje kohereza ibitwaro ku butaka bwa Ukraine mu rwego rwo gutuma amakimbirane y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine aramba, igihugu cy'Uburusiya kigahugira mu ntambara, ubundi ubukungu bw'igihugu cy'Uburusiya bugatembagara. Ibi byose akaba ari imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikora mu kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo guca intege igihugu cy'Uburusiya cyari gitangiye kwihuta mu terambere. Ibi bihugu by'uburengerazuba bikaba byarashatse guhagarika Uburusiya bigatangiza intambara ku gihugu cy'Uburusiya aho byakoresheje Perezida Volodymyr Zelensky ubundi agatamba abasirikare ba Ukraine akaba aribo bahangana n'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutangaza ko amakimbirane y'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine ashobora kuzarangira mu mwaka wa 2024. Bakaba bamaze guteguza inshuti zabo ibihugu bibarizwa mu muryango wa NATO gukora intwaro nyinshi zigomba koherezwa ku butaka bwa Ukraine.
Ibi byose bikaba byongeye kugaragarira abatuye isi ko ibihugu by'uburengerazuba cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zateguye iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine, ndetse kandi bakaba badashaka ko aya makimbirane arangira, ahubwo bakaba bifuza ko igisirikare cy'Uburusiya cyahura mu ntambara n'igisirikare cya Ukraine, aho bashishikajwe no gukomeza kurunda ibitwaro byabo ku butaka bwa Ukraine. Gusa ibi byose barabikora bakomeje kwirengagiza umuburo wa nyakubahwa Perezida Vladimir Putin, aho yasabye ibihugu by'uburengerazuba kugenza make cyangwa se bakirengera ingaruka z'ibyaha bakomeje gukora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugerageza intwaro rutura za hypersonic nyuma yuko ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa, Uburusiya bari bamaze kugera ku ikoranabuhanga ryo hejuru ryo gukora intwaro zidasanzwe zo mu bwoko bwa hypersonic zifite umuvuduko kubyuwijwe inshuro zigera ku 10. Izi ntwaro za hypersonic zikaba zifite ubushobozi bwo kuraswa mu ntera ndende, zikaba zaramaze kugerwaho n'igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'igisirikare cy'Ubushinwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba ziri gukoresha imbaraga z'umurengera kugira ngo nazo zigere ku bwoko bw'izi ntwaro za hypersonic, mu gihe ibihugu bahanganye bimaze kugera ku ikoranabuhanga ryo hejuru mu icurwa ry'intwaro za kirimbuzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zifite ubwoba ko igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya bagera ku ntwaro kirimbuzi zo mu bwoko bwa hypersonic zashyirwaho imitwe y'ubumara. Ibi byose bikaba byashyira mu kaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ariyo mpamvu bari gukora amanywa nijoro kugira ngo bagere ku ntwaro za hypersonic. Abahanga mu bya gisirikare baratangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitiye ubwoba igihugu cy'Ubushinwa nyuma yo kugera ku ikoranabuhanga ryo hejuru mu bijyanye n'icurwa ry'intwaro ndetse n'ibitwaro bya kirimbuzi bikaba bimaze kwiyongera mu bubiko bw'igisirikare cy'Ubushinwa. Ibi byose bikaba bikomeje kuba nyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugenda zigongana n'ibi bihugu mu bice bitandukanye. Ku rundi ruhande kandi nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yamaze kohereza amato y'intambara mu nyanja yirabura kibarizwamo ibirindiro bikomeye by'abacancuro ba NATO bacunga umutekano ku nyanja yirabura ku byambu bya Odessa. Ibi bikaba byarabangamiye igisirikare cyajya kwa Perezida Vladimir Putin kuba cyakoresha ibi byambu cyambukira mu mujyi wa Odessa, bikaba byakorohera abakomando ba nyakubahwa Perezida Vladimir Putin guhita bafata umuhanda bakerekeza mu murwa mukuru Kiev. Igisirikare cy'Uburusiya kikaba cyamaze kuharunda amato rutura ndetse na submarine zigendera munsi y'inyanja zigomba gusandaza misile za Patriot zashinzwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cyambu cya Odessa. Ibi byose bikaba byarabangamiye igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Igitangazamakuru Belarus Departize kiratangaza ko abakomando ba nyakubahwa Perezida Vladimir Putin bagiye gukoresha iki cyambu cya Odessa binjira mu mujyi wa Odessa, ari nako basenya ibirindiro bikomeye bibarizwamo abacancuro ba NATO babarizwa muri uyu mujyi. Ibi bikaba bigiye gufasha igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin kwinjira mu murwa mukuru Kiev. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande muri Kherson, agace kari kuberamo imirwano ikomeye, igisirikare cy'Uburusiya kiratangaza ko cyamaze kwegukana intsinzi ikomeye nyuma yo kugota ikigo cya gisirikare cyabarizwagamo abacancuro ba NATO. Ibimodoka by'intambara bya MB21 byoherejwe na nyakubahwa Perezida Vladimir Putin muri iki cyumweru, dore ko byamishije urufaya rw'amabombe kuri iki kigo cya gisirikare cyagoswe n'abakomando ba nyakubahwa Perezida Vladimir Putin, bikarangira abasirikare ba Ukraine bagera muri 45 bahasize ubuzima. Igisirikare cy'Uburusiya kiratangaza ko cyafashe mpira abasirikare ba Ukraine ndetse harimo n'abacancuro ba NATO bagera muri 85, abandi bakaba bafashe umuhanda bagahunga nyuma yuko ibitero by'igisirikare cy'Uburusiya biremereye byari bitangiye gukorwa kuri iki kigo cya gisirikare, abamanitse amaboko bagafatwa mpiri. Ibi byose biri gukorwa muri operasiyo ikomeye yatangijwe na General Armageddon, operasiyo yo kwirukana inkozi z'ibibi zose ziri kubarizwa mu gace ka Kherson, dore ko zikomeje guteza umutekano muke ku itegeko rya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Yaramuhaye ububasha bwo gukora igishoboka cyose akirukana inkozi z'ibibi zari zikomeje kuzengereza abaturage batuye muri Kherson. Ibigo bya gisirikare bibarizwamo abacancuro b'uburengerazuba biri kwibasirwa n'indege z'intambara z'igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira ku butaka kiri gukoresha ibitwaro bya MB21 bikaba biri kumisha urufaya rw'amarokete kuri ibi bigo bya gisirikare byose bibarizwamo abacancuro ba NATO. Ibi byose bikaba biri gukorwa mu rwego rwo guca intege igisirikare cy'uburengerazuba, ari nako kandi ku rundi ruhande igisirikare cy'Uburusiya gikomeje kurasa inzira zose ziri gucishwamo ibitwaro biri kwinjira ku butaka bwa Ukraine. Indege z'intambara kabuhariwe zoherejwe na nyakubahwa Perezida Vladimir Putin za Su-57 ziri gukora akazi gakomeye, dore ko ziri kuzenguruka ikirere cya Kiev cyose ndetse n'ibindi bice bya Ukraine zihiga inzira zose zishobora kunyuzwamo intwaro zinjizwa ku butaka bwa Ukraine.